Agriculture Department pen lakha krip ho Mahamoya constituency long PS hongker ra isi aradapan han achili keronpon kedam tang preni phai inkoira trogani lakha krip ho Mahamaya constituency kaparlo dogmoka VDC bhawan ahemalong Karbianglong Autonomous Council Agriculture Department pen patir PC lakha krip ho Mahamaya constituency along kadukawi hongker ra isi PS aradatumapan han achili keronpon bangso han achili keronpon along kachitongdun Mahamaya VDC chairman Rajesh Teron Mondol BJP President Purno Inti, Karbi Anglong Autonomous Council Agriculture Department Dipupen Kachitongdung AEA atum Mayaram Phangchu Gobin Coach Monuranjan Tiso Lapen Noren Be Lapen Penangan atum Chitongdun Han achili rondre aprang koson si Han kati pinangjima lapen koson penti hoor ki pinangjima lapen komentu apor si hoor ki pinangjima alam thi highway Monu Ranjan Tiso pen than pachini pon bangso Han achili ke ronpon lake kuria the hanjang amu hipi bogbok highway achili kiran pachetang pon Moniram Be report Karbi Daily News. Cengay mak. Pini nili tom ladak Mahamaya 15 no Mahamaya homusti VDC bawana long nili tom hana mu keron po. Laso hana mu asona sondopik adu bendang lok lapena hala anjang amu lapen son hala piketa hana mu mokha hedi lahai tar ron pon lasi lahai kiron pon nili tom laloje non along tina PS long pustami pacitang lablo hang lab sila dam nili tum pini keron pon lo lapen agriculture department pentami alang li tum kami wang pen nili tum pan koson siki inai malahai tu pustami thantikang lo lasi ihin pen ke churu ke laloje nilitum non labangso a sorkar BJP a sorkar nang le ropen labangso bangke aningkan bang stame non apuson ane han ason ahan asion apor nang lipo nilitum apuson radapan ron ponong no kasi ini talaga ron ponong nilitum dam hamai angkang lason tak taksi langa ok busame acu gitamtang aciklo IM sar hemlong sehola bang ron ponlo si pini bangke la WTC ponong si ron pon Hanjang lapen kuria thi da khityo ko tuhan kiro lake 15 nong Mahamaya constituency long BDC chairman ai office along hai khityo tum han si bini la nili tum hanjang lapen alu kuria thi ron lo achi kuria thi chili ron lo lapen alang litan da bini da mu pon pen ko sangsi lemlang mai manili tum department hin pen kethandu nilo da hanjang abang ke parbi halong ilin la 300 gram kosonga chili enang po lapen mo ladak bystand ladak inki pele do bote department do bhanang khanang po ladak nijum department do men dawai hi hui tan chi alang li bhan pidu ko hai so phike ala hai ke baya lang do thang hai ke baya lang ke thang pa melo ekdam asas ba amisi ba nai blo sasman ba me te mo hanjang mi le ki si asas ba me nai bole la kathak le dong le dam sita me aking bot bang do et anai mane angleng do dipinang ko la ana sas me stan ko ben ala da aku kipa media fan ke afang si baitang le rafi ki amu ke war dia phang ho or pinai la ho or bang ke par bigha urea bang 12 kg pinai la pen SSP ke 30 kg la pen MOP bang ke 8 kg akiri kali 3 kg lagi hanjang ajoge emopil anang ne si 3 kg ana jol bit halong lapen hala phiru ye thike alama thang he phiru ye thike alama ye lopulo na phangsi amu dakpen ponang po chili ponang po chili ke nai ke jiri sialong 3 kuntal nai non jitu dakron pen amu asai sateng ke hadi 3 kuntal nai lapen hala ki e je bang ke athe pen athe lagi ting hai bang ke 15 cm dela pen alen si alen ting hai nai ke lake 50 cm amu pen amu bang ting hai nai ke 15 cm mane 15 cm hala line pen alen bang 50 cm son ting hai ke tum inang ko pen dak fertilizer pinai bang ke lason lo fertilizer mane la or
और pinai bang lasan lo urea 19 kg pinai bighai silong lape SSB pul hala bangke lake 45 kg bigha lapen MOP bangke lata 12 kg na chok bigha la soteng pilo de latung longlipen paching pa mela la alen eta mote ke mepo lapen aro ke thang thola dum phang mola rong ke wa ke cheng pen dawai am nei na dawai ab e bote mola da bemar ro ji la so rong la tum chini ne de ji bemar e pini morong